Дальше. Мына қарағат достар, Ғалия өзінің үйінде амақ жүрек. Біз вообще-то сейсме, өзі сей қабалып, сейсі көріп жүрген. Ол біздің үйде неме қайда жатқанын біз біле. Пользуется, бір мәл келген, вообще душты жүріп атайды. Представляете вы? Вот так вот. Как будто у себя дома. Мен де елы ұйығын. Мочалкама ышқырып тұрып, рахаттан души. Так что, мына, заказывайте чисто, блядь, уфала. Я ол мендегі сайта. Уже мен несе дұрт ел бетендім, да, член семье. Член семьи қайданы бітті уже. Угадайте, кто ко мне приехал. У меня новый видеомейкер, достар. Сейчас я вас познакомлю с ним. Мен осы баш деп. Сен хәзер MC баш, күкей баш, блин. Салам. Привет. Это мой новый видеомейкер теперь. Білмәһәгіз, біліп қойығыз. Он ко мне на постоянку на работу пришел, да? Неме? Ого-го, давай говори, да? Сөйлесіп бітті. В смысле не договорились? Что тебе сумма не нравится? Мы о сумме вообще не говорили, да? За котлеты будешь работать. Ага. Подловить на И за пироги. Да, конечно. Да, конечно. Мына Милеша апа мені видео түсіруге шақырды. Һәм еще көке әрсірге қосып қойды. Ислам саған қабілі болған. Ну, мен не против, мен ауылда өскен кіші. Неге сіз де ойландағым? Сен даже итпақ пішір ойлан. Біздің пекарня болды бит. Біздің ауылда пекарня болып тұрғаны. Күніне 1000 икмак пішіре тұрғаны. Бүті районды обеспечивали икмак мені. А что потом? Семейный бизнес. А потом біз одақ қана ішләнік, 4 жылдан ашу мекен, 5 жылдан ашу. Коронавирус башланғас, ол бизнесте абырға болдық, сөңке ата есейлер үфіге көстілер. Вот, ол бизнесте бір... Коронавируста икмақ қатылмағын ма? Коронавируста уже теге шындай қорқыныс вақыттар башланды бетінде. И біз решили семьямен бірге болырға, теге олар үфіге көстілер, біз как раз Уфала яшайынық. Сен икмақ пішір шайын? Мен ауылға қайтып икмақ пішіре шатырға, Москвадан қайтып оқуда. Короче, достар, бұл прогулкаға кетті, өтей, дорогинаға, подружкаларына, еріне, бір заман қайтып енген, уже қараңғы түшкен, илай, у кеп тұрып. Мен вообще қоттан ұсты. Мен думала, что что-то случилось, что кто-то обидел қызымды. Менің жүрегім мына табанға түшіп кетті. Мен айтам, не болды, деймін. Уже жүрегім уже дүппілді, өлемінді. Я наушники потеряла, ты. Уф, алла мне там. Почему только силой? Самое главное, не айфон потерял. А у меня еще карточку украли. 2, что ли, недели назад. Я, когда из автобуса выходила, положила в задний карман джинсов и смотрю, нету, короче. Вот. Ну, она выпасть не могла, ее уже на остановке, я когда щупала, ее не было, кто-то забрал. Но, слава богу, деньги не успели потратить, я просто заблокировала ее и выпустила новую. Кімдер өлмей, достар. Біліп қойғыз. Я раньше работала в пельменном цехе. Там зарплата была сдельная. Короче, сколько пельменей налепишь, столько и денег получишь. И угадайте, кто самый больше пельменей лепил? Конечно, я. У меня была очень высокая скорость. Мы сами тесто раскатывали. Сами тесто делали еще. Кто-то один вырезал, по очереди мы раскатывали тесто, по очереди вырезали. И вот такой длинный стол был. И там несколько женщин сидят и пельмени лепят. Кто-то фарш кидает, а кто-то лепит и ставит на доски. У каждого свои доски были. Прикиньте. И доски были именные. Вот на досках, допустим, Миляуся, Роза, Альбина. И по этим доскам считали, кто сколько слепил пельменей. Представляете нам? Эти доски тут вода пельмень дарма. Относим в морозильную камеру, ставим бетенде. И прикиньте, там, короче, по доскам потом определяли, кто сколько слепил досок. Вот такие вот стояли полки, и вот туда доски мы ставили, замораживали пельмени. И на следующий день, когда они заморозятся, мы уже считали, сколько досок пельменей человек слепил. И самый большой досок пельменей лепила я. Меня даже еще обвиняли в том, не может быть, чтобы она слепила столько досок пельменей.
Мы половину даже не лепим, а она столько лепит. Это неправда. Надо посчитать ее доски. Она ворует чужие доски пельменями. Меня содержали. Представляете, даже меня в этом обвиняли. Люди не могли поверить, что я так быстро работаю. А на самом деле у меня очень огромная скорость. Где бы я ни работала, я везде всегда очень быстро все делаю. И стараюсь всегда быть первой. У него кризис среднего возраста у Альберта. Как Альберт Болтураның башында кризис среднего возраста, достар. Он начал переживать, что у него морщины, начал переживать, что у него вес. И вообще начал меня ревновать, что в жизни не делал. Короче, у него много чего появилось в 44 года. Вот, оказывается, кризис среднего возраста у мужчин 45 появляется, доктор. И он даже яшин не хочет говорить. Она мне спокойно удобно яшин дает. А он yok. Короче, доктор, біз кетіп барамыз қайнамдарға за картошкой свежей и за рыбой свежей. Қайнама әпкелдім орешкалар. Айгүлге наконец-то өзімнің костюмымды алып келді. Как я обещала уже. Я өтіп кетіп барамын, мен хаман Айгүлге костюм бермеген. А қайда тауық? Алдым тауықты. Еще кустеніске тауық, который фермерлар бірге алып келген. О, привет! О, привет! Че, мотоциклисты? Еще не упали на этот раз? А то вы же любите в ранах ходить. А че мотоцикл там? Еникеге? И мотоциклда қайттың, что ли? Қорқмайсың ма? Офигеть! Ал мағдар? Әлдәргә несек? Бізен бітті? Тұрғанына тұтылар. Сен тоже балыққа барған ем. Мұнан көп қараш нелер батныға. Таптимаңға. Альбертқа балық әділәге. Шуға Бағыл көп олы. сіздің балықты артынан келді, пап. Бізен бітке сырақатын де. Ана әбиел яқтан да бізен сау алмайдар. Вес сервета. Ярай үлгірдік ме етім бізен сауып? Ансыр ярай үлгіріп қалды ғой. Айы. Ана папаңны аршыр тергей. Ерте қыбырдай енді. Тоқталма ямғырдар. Оқты! Қара достар. Қайнаның бойыла көрсей пақадел көп болған. Уже көйтіп тозлап қойған. Бір банка береген, мам. Ха, әпәт әйтәләрінді. Өден отыр, неме хоранып тек өрейін, оятыр. Менге гүл шайтып әйтілі. Tavuk var bir dinlemekeyim. Hadi niye tavuk üstüme gidiyorsun? Üstüme hani. Hadi kuseniz ki. Nasıl? Oy rahmet. Ben gideyim mi? Kakıldırılған. Başlаған evet самитамның. Арық. Kusten әстерімді әр көрәтіп беремінде. Kusten әсеп кемек. Түгі вақыт білемін башы неметелер мене. Қайнаңа какой-то орешки ап келген хыңты, әсейіңе колбасалар ап келген хыңты. Ареш болчақ. Вообще görün. Yol kesin. Niye yok mu yani? Ben вообще ненавижу senin komentarlarını. Yoldur aytam, yarayın demeytem. Yoldur da qarayım, но не vermeyin. Ну какое их не дело? Әлін. Бір-екі штук қына. Вақты. Қалай матырғына. Аналарда, алан әлбет бір қалай матырғына. Мама бар ма ашама, неместеттіңдер олар шуқадарын текуады. Мама, үші біру керек. А тегі нық зұрды неместеттіңдер олар, айдап қайтайға. Ана яшілінім. Қойда ол? Ана бет. Ой, нифига себе, хар достар көргетер. Бір тыква, хатар нық өскен. Ой. Прямо тизек үстіне отыртқандар, представляете, онда тизек бетінде. Қара. Офигеть, менде зұр. Ол треснул. Треснул да, әсі сөрей баштаған. Малға шатағын. Ай, ярылған аны малға шатыр керек енді. Все, болды тыква. Рахмат пап. Бұны бішмегенді береді. Бұны бішмеген бұл. Ya, kavaşki керек. Ya, қайтқа сеуірмеген. Ай, ол вашинны қылға. А? Ya, дәуі шарттаған, мам. Айы. Малға жатаған. А не шу қадар көп өстірдеген? Малға? Тыкваны малға өстіргенді. Мама айтайын де.
келіні қарап тұра түшіріп малайым юа. Ерайын толамысың. Жерге нетіп юра. Несек? Үйленді. Бұлай дейін. Дәрінге матыр бұл. Айе, баранғы мотор. Итемле, Нуриман баранғы сам итемлелейін. Оста. Ана, тұра мауға тұра керен. Қалай зор. Онна қайнан бәлмен бәшерген. Манты бәшерген бір келуге. Альберт. Манты ашамайым мен, білмен ашамайым дейіне. Әсәхіне кейе пирожки лашай, пирог лашай, манты лашай, білмен дашай. Ленарға 16 была ведь енді уже? Да. 16 yaşında түгіл мұ ғау? Юбилей түгіл енді. Юбилейді 16 yaş юбилейді. 16 yaştan уже біттік взрослый bunu kitaydı. Қазір 14 yaştan паспорт берелер. Қазір уже 14 yaşta взрослый. Мен шунчирование желудка сатам теорем. Ана Эльвина стоштан лахым. Ашқаланын бәлкі сәттеді. Bir ay içinde почти 20 kg yoqqam. Öyle korkuyorsun da. Sonra Albert aytdım, ente de men işletem de. Kanın bir yılda bulmaham. Albert deyiveradı. Albert da mene kunday da yavruga. Kuvaşayın temin ete. İkmek aşamat temin ete. Buna men oşamayın da ölepeyim. İkmek aşamat. 4 kilo kemegen ölüp yağmur yağmur başlagan. Hazır oşay başladım da. Patentisinden vereyte başladım. Albert aytdım, men esip durup ulham aytdım, Azalya'nı qararga köşüp olmaytım. Tövbe tövbe. Ne korkuyorsun de? Ana Elif'den içip maturayıp gittim. Kurdu mu? Oşamasqa kerak. Evet. Ko'ramiz. Biz kuruşkaya başap duranım, yavuk, belki yok kalan. Malaylar aşandılar da tamak to'ydarlar qaytarga sıktı. Ikehele mototsiklni harib bir tag'ib kurshavga aytarar. Uf Allah, buni men только, а слушай, а гаишниктер? Ha? Bunu düşürüp vermey. Bunu düşürüp vermeydi mi? Yüzden ise minge algan arsın. Yok, ormandan esen yarak. Ayma. Bular yol boyda yürümeydiler. Ormandagına yürüydiler. Papalyam pagaram. Нет, они papalyam pagaram deganlar. Вот. Bugün satıp Aksaray şapına şunu oldu bir de. Ayma. Uydan aksaşıp aldım. Вот ты молодец, Ренат. Оста. Вот молодец. Көрдün mü? Buna 16 yaş. Aksaş degan uydan matay algan. Давай, пока. Ой, Allah. Ужас. Вот yürüyor lan. Korkmaylar da. Ulan Linar. Sidrak kısmırlar. Ay Linar nese yaşıyor? 10 yaşına göre çıkıldı. Eller 20 9 mu yaşına yürüyor baştanı. Rahmet zor etip. Sen soğuk aytın. Balık ısın, pomidor ısın, kartof ısın. Agrabeli. Kaynelerde agrabeli abdusu. Yani пока. Biz Albert'in babuşkasına geldik. Almayıgar. Hallerine nesek. Soğuk arası. Кстати, достар, мына Альберт окшаган ошо жажасына Илдар абайга нык тизге окшагандар алар. Кевделери менде почти окшагандар. Халларга десек. Ekmeğim Алберт ауырып турагыз. Köşke tarım bana. Айма. Şuna bir de Haybat haybat. koyan yukarı gelip kirdik. Келебет дебет вакыт тапмай да коябыз. Гафу итегиз. Nene neredeyse Albert. Ha? Niye odak kime gitti nene ite? Arkan iyi, bana barangı yudurttular da geliyor. Berenge yudurttular yağmurda. Yağmur aslında. Şimdi berenge. Ya baksana barangı aldık da yağmur yağıydı. Yo, monda batak bile sorar. O çok diyemedin. Kstати, dostlar, mına Albert neneyдің birinci vnugi, самый первый. Мен de birinci внучка, Albert da birinci vnuk. Ey, neney, Albert'in belekesi arhide gidelim. Elbet belki çakta pek kalabalık kınaydı. Bana onda Firuze koytkança men aldan koytam. Men korayım basıp turayım sonda. Nani batas etti? Nani batas etti? Sıkada söyle vuram. Nasıl yedi o tülge ustayı?
Короче, достар, Альберт, ләсит хатып текерген урам бойдым. Bir yaşında olsa hedefken. Итак, доктор, сейчас будем готовить мясо по-французски. Для этого берем лист майдайбыз, уторган цветок. Азали пока нарезать помидорчики. Картошку мен эртесак уже әрсіп әзірлеп қойғанмын. Это свежая нормановская картошка. Всякий будка істеп қойған түгіл ме? Нет. Офигеть, что за фигня? Мне такая фигня не нужна. Картошку немножко подсушим. Картошку сразу посолим. Самое главное не переборщить. Я очень много соли всегда кладу. Поперчим. Еще майдайбы, чтобы он жирный был. Что нам? Только, блин, истемеем, она майонез мы тоже бутаем. A few moments later. Все понятно. Мы все по-своему делаем. Картошку посолили, поперчили, подсолнечный майонез қойдық. Шунан соң халабы майонез. Вот столечка. Шунан соң халабы чеснок. Вот так вот. И еще один, и хватит. Все, готовулин. Анда, короче, майонез, доктор, халыға қушылған, үстін әгіна. Амин алайтмайым, ұшлай рахатырақ. Учись, Азалия, как готовить мясо по-французски. Ну, на башкирский манер. Аңғаның? Көрдің мені мыштан? Так, листы майдарға ұнытма, никогда. Қой хұрада лист майдарға ұнытады. Құтарғансы майдардық. Жирный, чтобы был. У всех холестерин был повышен. Домашних. Эй, блин, положи! Яңылыш тахың. Итен қайсан? Еще, яркыгын пока ушай халал. Это просто у меня лист огромный, семья большая, доктор. Ёлсун, кіші әйтәбді, не шухаданып қашыға көп бешерек ерім көйлі кетті. Как будто не видит, что у меня постоянно люди не баш. Не понимает. Не понимает, Көн хайын қонақ. Вот. Болды. Потом, доктор, ошо фарштың үстіне шапылдатып второй слой бәрәңгі халса. Сюда бәрәңгі хәл болды. Яхы мұқанады хәл күштіп қыптағын. Астынан сағарадың. Астан сағын пішет. Помидорчиков у нас тоже, доктор, очень мало, поэтому в разброс положим. А так вообще должно все покрывать. Қайна бергеніне. Бір аша өткенді. Мы еще сыр сверху положим. Сыр попозже кладут. Так, ну, үстіне еще майонез лапсыға да еще бір сол. Оторған сөйтіп тұрып. Ошай шапылдап сырды қойғы. Шап-шап, ошай, бұна. Шап-шап, ошай, шап-шап, бұна, ошай, бұна. И все, готово. Чем шап-шуғрап, тем вкуснее, между прочим. В ресторанда мақ әлемеке ішіп тұрмай 5 сағат. Ничек? Еді. Еще там разорта? И все, короче, духовка қойыл да, доктор. Почти беші беткес, шунан хун до готовности 10-15 минут қалға сыр халал. И будет готово. Во, смотрите, какая красота. Шедевр искусства. На, держи. Произведение искусства. Каранди сочный. Рахия. О, рахмет. Вот, будешь работать у меня видеомейкером, будешь каждый день такие вкусняшки. За еду работаю. Бисмиллахиррахманиррахим. Как там, да? Очень вкусно. Даже вкуснее, чем в ресторане. Честный отзыв. От башкирской, да, мои Да. хозяйки? Что она тут наготовила? Нықтамлы, достар. Обалденный вкус. Ни один шеф-повар такую бурду-мурду не сможет приготовить. Как башкирская домохозяйка.
Хәзер попробуем. Милюша апайдың произведением искусства. Это вообще за такие блюда должны бесплатно штарга. Как там Крым?